Siyabingelela-ke hlobo zami lapha khona ngathi isikhathi kuzindana zonke alibukele emazweni atshiyeneyo omhlaba kwa-South Africa. Siyababonga ifike epheleleyo ungamnandi so-ke esitshadisa ngale ngasevali lasejozi. Siyabonga kakhulu-ke laye-ke mathelela njengenhlala yenza-ke ijaha elibanzi ijaha lezansi likhona apha-ke kuhlelo ngisakhumbula-ke. Ngiyabonga-ke umqalisizi namhlanje nguSambulo Dube. Sambulo Dube uthi-ke kumla kudala ngabo-90s 93 kanye-ke chisa ngikhula-ke eLupane lapha nomngane wami-ke uMandla sasidlala-ke sasiyenza kuthiwa-ke imtshoko sasishaya-ke sishuta-ke ezinyoni-ke waphambanisa-ke wangishuta wangichaya-ke elehlweni ngomtshoko wathona ngathalela esibhedlela eSt Luke's kwafika kwathiwa-ke imbuye-ke empilo lapho engalahleka khona lilihlo lami lahle lafela khonapho nga-operate-wa ngoNovember ka-92 ngibona umhla ka-18 ngezwa ubuhlungu azakuwubona-ke chisa umngane wami lwana-ke ubaba wayethi abangibo bahlawule kodwa abahlawulanga babengela lutho bengabantu abazidibekelayo. Into besinhlupha sithe sese-secondary school uMandla beselo mkhubo-ke wokudlala labantu ababengibhula bullying me besithi ngingulihlo ngenxa yelihlo lilodwa. Yebo-ke ilihlo lami lavaleka kusela lutho lafa kodwa libulawa ngulowo muntu. Kambe-ke indoda le kade sisithethe njalo-ke umuntu lo ngendlela yiyo yona ngikhuluma kube ebantwini. Intombi ayithathayo yayintombi yami engangithanda layo qeda-ke isikolo wagcina ithatha ngiyakwazi wakhuluma amagama amabi ngami lapho engihamba khona ujwayele ukukhuluma kabi. Into enjenziwani ngibuhlungu ngimdala kanje ngilonkosazi labantwana kodwa ngibona ngani-ke umfana kaNdlovu uMandla-ke uyadelela nginjanje chisa angisolihlo ngudube. Into le ngizwisa ubuhlungu mfowethu lakade singakhala kwakwathiwa nxa nginemali nga-operator ngithole enye abangalifaka kodwa-ke abanye banjiyodilenzisa-ke i-cancer. Ngicela-ke izingoma kuhlelo ngisakhumbula-ke 1992 1993 lapho kwenzeka-ke na inkeme yendaba uthe ucela-ke ezingoma ukhethele ingoma-ke zabaningana-ke mfowethu mboni ngawuthelelana uyathanda ujazz uyathanda-ke i-jazz music ngingazi ukuthi singamtholele i-one-ke ijazz angajabula-ke likhona yini eseduze mana-ke ndidinge-ke kodwa ufake labo Sipho Sticks Mabuse wathi mdobhe koSipho Sticks Mabuse i-one olapha-ke embonana ngawujabulisa. Jive Kwaito. Whoosh.
Yeah, 4-6 mabos lapha ke ingoma yeKwaito sichaleke uSambulo Dube uthi bambiza uthiwa ngulihlo baba loza ke ilihlo dala kuyenzakala izingozi ziyenzakala kodwa lingambiza ukuthi ngulihlo umuntu omdala ulesibosa ukuthi nguDube hlonipheni ubaba Dube hlonipheni baba Dube hloniphani baba Dube Abigail Chenge kunjani shisa umnyaka ka 19108 uzamana no 2018 okay 2018 I think 2018 benginomngane wami ke size college koBulawayo just after elections actually 2018 just after elections ngilobongi ke besiqede sonke ama A levels vele my best friend wasisithi ke kulo cousin wakhe obuya ovela ke yase America obuye ekhaya is a nice guy and uyangifuna mina bengaza ke ngithintanele wesilisa wayehla ke uClifford wafika koBulawayo ngaintroducewa ngoba sase si flatter changing numbers on Facebook and all that wazwalenda wafika ke koBulawayo ngamhlangabeza ngamtshela lamuthi ke my wish thina ngikaka sivunyelwa diphethe uMandara nemuna sina undirora hawu njule kaqedwa ukuntwana umuntu ongumthathanga kuthiwa ke ubongi wangithovela ke uClifford cousin wakho koDube kwamanje ke hlala eMelika Clifford ngabona wenza ke iplan yakhe wasentshela ukuthi kumele ngicele ufuna ukuchaya holiday eVictoria Falls sahamba msakazi ke ngoDecember 2018 High Falls wanginathisa amawine engifundisa ubongilayo ekhona nomunye uanti wabo so ngase ngitshela come share a room with you wangincenga ngaze ngavuma he took my virginity on the night and sahlala 4 days ihlalela lami njalo afterwards mhla January 6 wabuyela ke eUnited States of America ngemva kwesikhathi eside sa-communicate kunjalo ngase ngitshela ukuthi ke ngasazibone kuhle when I went to doctors ngilo aunt wami I discovered ukuthi I was pregnant so ke ngathi ngumtshela indaba khona yena what is not ready to marry and njalo cannot confirm ukuthi umntwana ngwakhe I struggled ngaze ngaba labo BP ngahawula the whole of 2019 ngaze ngabeletha ke umntanami I've got my son engimthanda kwamagama uBoy so yena uyala utasomntana ke uthi why yena ubomvu why umntwana emnyama because mina I'm dark skinned girl so uyambuluza ngizothi ubuyile ekhaya wacatsha wabuyela is not even supporting the child is not doing anything for me I slept with one man and that is the last person I slept. I will never do it again. Amadoda izinja so ngihlezi luckily I've got a family which is supportive ubongi ngasakhulumi nami ngoba watshelwa ngabangibo ukuthi angasaxoxi nami probably there are reasons ukuthi ngabamfuni abangibo probably where I come from as I'm a Shona girl I don't know about that kodwa ke ngicela ke inyezi ingoma lapha kathi wenzani mfowethu umithisa umntwana uphinde wale wona umthole ke ecele uthi ngicela ke lana ingoma ongayithola engajabulisa umoya wami ka Arthur Mafokati ye church
Nasi manje sekhala kuwe ata Baba Jesu nomoya engcwele ngibonga wonke umusa wakho Baba wami ngicela uthethelele zonke izono zami ngoba ungumdali wezulu nawo wonke lo mhlaba thulula umoya wakho ngoba uwo wedwa futhi wakho Baba wami ngicela uthethelele zonke izono zami ungumdali wezulu nawo wonke lo mhlaba wonke umuntu babazi ukukhulu bakho sengicela wena Baba sezulwini thulula umoya wakho phezu kwethu oyingcwele ufuna bonke bazi ukuthi inkosi yedwa uwe wedwa akekho omunye Baba uwe wedwa awu ijabule inhliziyo yami thethelela Baba bonela abazi bezali uwe wedwa Baba Jesu nomoya engcwele beka awukhala ngaphakathi sengikhalela nalabo abangakwazi baqolele Baba basilethani yijabule ye nhliziyo yami nhliziyo yami Jesu thulula umoya wakho umusa wakho Baba wami ngicela uthethelele zonke izono zami ungumdali wezulu nawo wonke lo mhlaba wonke umuntu babazi ukukhulu bakho sengicela wena Baba sezulwini thulula umoya wakho phezu kwethu oyingcwele ufuna bonke bazi ukuthi inkosi yedwa uwe wedwa akekho omunye Baba uwe wedwa awu ijabule inhliziyo yami thethelela Baba bonela abazi bezali uwe wedwa phela ke ku-Atamafokati ingoma sithi thulula umoya wami yes Abigail Chenge siyabonga kakhulu ukusibhalela ngapha thank you so much hayi gcina umntana wakho mama ungabe le ndaba uNkulunkulu ngiyozama jezisa umfana ukuze akukhula amangale sokusenza izimanga
don't please support your children, especially nxa ukwazi ukungena amanqama uyadibha nje ungene nje ungaprotectanga umntana abantu nxa sebuye sekhwehlela kumbe sekhafula kumbe sithi sezithwele uthi asosapho ufuna ukwazi ukuthi ubuphakathi wakhe, especially lo-ke wayevele sagcwele kangaka ndoda woba namahloni ukhangela umntwana umntwana sometimes uyamzala kanti ufana bo-anti bakhe labokhulu bakhe omunye umzali kade ufana labogogo wakho kumbe lo mngani wakho kwenzakala. So please support umntwana ungayenzi into yakho. Topas Ndlela ngiyawubingelela kunjani Topas Ndlela chisa ke yelento azichisa njengebizona komnyaka ka-2000 bekunzima eBoren silandela ama-Highlanders mahlela nyama kumnandi kunjiyana kwenilanga ke sisemaswingo khona ngale koba lo msindo ongaza kubone ke eBoren lapha ngangikhona ngakubona la wawukhona ayikemla kade ngo-2000 2000 yeah. So umsindo wangikhona sasifuna uwina ileague silwisana neqembu lothiwa ngamaZulu kunzima Dynamo vele sasingayibali, so emazulu engane yasikhathaza kwakumele vele ke siwine emaswingo. Abantu abafana emaswingo basimbuluzela kakhulu egroundini basimelela phandle uqasa ujikijela bechaya imoto. Uthe kunjalo ke saphuma ke labanye bami labanye amasaphatha zeLanders sihamba sesiqhuba imoto thina singaphandle singena ezindlini. Ngashake umuntu ngesitina lapha ekhanda umuntu lwana ngamthethe daca phansi kwenye indlu ngaphuma ngangena. Umsazi uhlalile isikhathi manje into ekhona ukuthi ke impilo yami after that asabanga kahle njalo semvelwe ngabantu abathathu nxa siye ezinyangeni bathi ke ingozi lona umuntu wambulalayo wafa lona umuntu manje kathi sinyesaba chisa nyesaba kuyakhona sengizamile sempilo ezinkomo le mali angifuni ukuluza izihlobo zami ezinye lami ngangagula kodwa ngasila kambe ubona ngandiqiniso ngoba ndoda kwenzakala na ngiyexolisa ubani ngimbona ngaphi into le ke yangikhathaza emindle busuku ngafela umntwana ngafela ngumfowethu njalo ngazofelwa ke ngomnye umfowethu ongikhazeni ozalwa ngubaba kodwa ezalwa kwenye indlu so yimi indlela lapho Clobus chisa ngichallenye izingoma angazi okwengozi lezi kodwa nyezwa ngakho enza lapha don't want to say yikho kodwa mfowethu kodwa kulusizi ke nxa umphefumulo waphela omuntu ngana lento uthi kokusemaswingo lento khona ke iyamkhathaza ke umfowethu ngicela ke inyezi izingoma ekelasi kudingelele ningoma sikwazi ukuthi ngeze Highlander bese kusimanatha elento sikile ukubhala selipheli Kalena sizwa kuskowa
lapha sikhuluma ngehayilanga boss yalanga echila moya ngesikhathi sayo ke ishawo boss ingadlala ishama team wanephuza hayi umquba lo usukhona kulezi insuku sikhuluma ngehayilanga boss engadilwa amateam amancane hayi hayilanga boss abantu sebejabulela nje ama draws sikhuluma ngehighlanders eyichama team 5 6 eBarville Stadium only the draw ngayithola maybe Harare the Caps nale Dynamos but anyone who uyapha emagumeni wayeridwa too much yelanga kwayo hayi laso Highlanders Highlanders ngebizo despite all this sponsorship and money la next right Highlanders sizwe ngoba sizwe yakho sichaleke Clopas ndlela angazi mfowethu indaba yengozi ukuthi singathini kumele wenzeni ayi unzima lokuyanzimela uxolo ngazi ngakunceda ngani mfowethu Tsepiso kaMthunzi Chisa mina ngutsepi ngangihlala ke ngobulawa eMpuphuma duzane la ngakini abe Tsepiso okwamanje ngibhala kathesi South Africa ngile jaga lami esihlalisene ngilithandayo kuthiwa nguJeffrey ungabamba isibongo ukuthi Jeffrey B uJeffrey B Chisa kwakusibanzinyana ukuthi ke ukuthi into yakhe ivuke into yakhe iphakame khuluma ibale liloze kakhulu eliraw kakhulu yana ukuthi ke induku yakhe iphakame yasisho njalo into yakhe iphakame kimi nqayilana lami kodwa isimanga ngaze ngacabanga ukuthi umuntu lo uyangifebela ngathi kwenilanga mana ke ngenze ke izitayila ngoba ngangithi ngikwenye indlu ngizwe ngani uyabongolela engani uyakhala ukuthi ngani uthiwa ngumuntu wenze sex akathi angazi ukuthonda so kwenilanga ngase ngifaka ifoni yami ngafaka urecord ngayifaka emqamelweni ngayibeka nje phezulu ukuthi angaboni ngamrecord ngayekela urecord kanjalo ngathi sanje emashop ngathatha ke ifoni yami ngayibonanga ngavukela guess what ke Chisa ngo2017 mhla ka12 December lapho ngabona khona izimanga ukuthi into kababa liyavuka kuthi kukhona imithi ayisebenzisa kumbe kwini ngathola umuntu uyadlala ngento yakhe uloke edlalisa echalo kwelithi ithalaza ebhizi umuntu inkosi wachaya ngabukela wazwathutsha ngambona ukuthi uyakhipha phambili uyachema hey abona ukuthi uyachema ngambona sithi ukuthi hey umuntu osokolayo eqeda lapho ngibona ubhizi uyazesula yonke into uyaphuma ngibuye ukuthi mhlawumbe lami ngizathola dololo kwakubuya nzima ngabuya ade vele ahlafele phezulu kwami ehlile kuyenza so ngani into mina waloya yimi kambe kuyini konoko ngase ngibona lapha ukuthutha kula future nxa mina lami unyane wethu seyisandla yethi mina ngikhona umfazi wakhe imuhle phela mina Chisa lezinqe ngakhekile kodwa ayibona isandla sakhe sisihle kulami engibuza uthi uyabecabanga ngubani khona phana senza leyanini ngoba kimi asehluleke so every time sizumsindolwana ukuthi utabe busy senza into yakhe ngoba nxa sileli uyaphombuza ingubo ikhala enganochaya izandla ngazi ukuthi uyasenzana kambe bamloyanga yini nalo Jeff nxa ulalele awuhambe emadodeni bakusize mina sengathaya phansi ngizwela umfazi oswamthathayo doti ndini oh mama izinto ze-explaining sho umuntu wathi ngifuna ukuthi ngike ngikhulekele esontweni kuzamele vele ngiyekhulekela ngoba lokho konzima ngibona uthe ngicela ke ingoma lana ke ekakhonda isikolo nxa ungayithola ekati lokho sikorokoro lokho bani mana ke ngikuchayele ke uthanda nani hey ay Tsepiso uJeffrey ngiyamfuna lapha esikhulume naye Jeffrey uyakhala ke uTsepi balela lawe ngapha ibi yakho ke usitshele usuku asozwana ukhohlolo lodwa asoze ungathi sikhuluma izoko siyakhuluma ngathi singakhuluma sikhuluma uClay nomfundisa konke lokho asoze asiqambe izolo lakho lingesabi thandanani
Yebo, asithandaneni. Thandanani. Khona isikole siqubo ongalana ngishaya ingoma kudala singabantwana abancane se-primary school lokushisela namhlanje. Thandanani. Sitheleke uTsepiso Mthunzi. Ole ndoda ke kuJeff B othanda udlalisa ngezandla i6 aside, i5 aside. Yazo khuluma amadoda ukuthi is it the 5 aside? 5 aside. Machele yini 5 aside mse. 5 aside. Yeah, uyakhuluma ijaha elidala umbele kwazela ngakhona onkosi iphumbuzo si 5 aside. Thandanani, yeah. Siyabonga kakhulu ke yikela sephambili ngalo ke uhlelo lolu ke abaningi babhala. Siyabonga kakhulu ababhalayo. Sifike incwadi zenu kuba kuhle ke ngazi ngabuya ngobuningi siphusiseke ngazo. Silapha ke konke siyathunqa kobulawayo and coming to you live from the city of Kings. I don't believe the city of Queens. It has always been city of Kings, and the people are trying to change it to say city of Queens. No, it's always been city of Kings. Right? Yeah. Thabani Pepe. Kunjani Thabani Pepe? Thabani Pepe. Ngafundisa ngile only 18 years ngifundisa temporal teaching. Esikoleni khona leMaguswini. Emalisa lapho ngangifundisa khona. Lokho umnyaka ka 1986 chisa. Oyingane mfana awu bantu. Ngaze ngibona ngaze ngindodanyana. uThabani Pepe ukuthi ke mfundisa lapha na ke temporal teaching. Ngakho nje ke ngaleso sikhathi amankazana ezifunda engane makhudlwana. Babe abantu abesikolo kodwa ke ngenxa yempi baphuza ukungena abanye basebekhulile. That girl engangithanda nayo while 16 kodwa se primary school selandi 17 years. Kodwa se primary school. Ngasuka ke ngelinye ilanga kubetha umoya. Kwaba nzima ukuthi ngilale kuMjuni siyabona intombi yami engifundisayo ke class yami. Grade 6B. Hamba ngisiya nyenyanga kwaba mnandi endleleni siyafika khona leke emzini wangakibo. Kwa lapho kwakuthiwa komoyo sekababili. Fika lapha ngangena sakholisana ke lo mntwana. Yeba kithi ke khona phana ngesikhathi sokubana ke sesendaweni yangikhona. Wazi umuntu wakhaba isivalo chisa ke bangena phakathi obaba babili kwakuyise lo malumakhe lo bhuti wakhe uthi basebezwile indaba yami. Bangivimba lapha siqhunzwanga ngachaywa ngaphunyuka. Ngela siqoko yimi lwana nginqunu ngisabalala chisa ngigijima. Ngathana le wamabhabdi waya ngalimala kabuhlungu bengixotshanisa. Ngabaleka ngizindunduma sengilimele yonke indawo igazi ligcwele. Khona bangihambala kanjalo nginqunu. Ngafika ke endlini esikolo. Ngathi ngabona ukuthi ke kusasa kunzima. Yimi lwana ngidola iziqoko zami ngidobha ngishaya unyawo. Ilanga lathi liphuma sengi 20 kilometers away esikoleni sami. Ukusuka ngiphele kuleya ndawo. Ngoba ngaba luhlazo kuthiwa ke kwasala kugcwala abantu esikolo izakhamizi zizoba ngumsindo. Ngazinceda waphela kanjalo umsebenzi. Angisoze ukhohle umnyaka lwana ka 86. Yimi uThabani Pepe sengikhulile ngilabantwana ngikhulisile nonkosikazi. Ungesabe thesa unkosikazi yasazi istory sami. Ngiyabonga kakhulu. Ngazi ukuthi kungaphi okumamo. Hey madoda matitsha temporal teaching ngokuronga leso sikhathi. Uthe ngicela ukuthi unjani ingoma. Ngitshela uMandoza ngajabula kakhulu ethi inkalakatha. Ngoba ngiyinkalakatha ngaleso sikhathi. Ho. Nas.
akakumele siphile sikamandoza angitshele yini inkinga yakhe sibonisane nje amadoda angitshele ngathola umbono akakumele siphile sikamandoza angitshele yini inkinga yakhe sibonisane nje amabade kalakatha 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 ozake mandoza ke tshela magazine kalakatha 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 abantu sizohlela unyolo hlala kwendawo sakubula sitshela ke Thabani Bhebhe siyabonga kakhulu ke ngubhala kwakho ibuyile yakho ke wawu temporary teacher ngesikhathi wasemncane la 18 bakethi ke insuku zembe siyakhala futhi sizokhuluma kini lapha siyacela ke bangani mami kulo mama Mrs Elvis Nyathi wafelwa umkakhe ukhona koBulawayo ebefuna uthamba eSouth Africa kasahambanga ngoba advise ukuthi nxa ngela protection order witness protection order abangafuni ukuyinika eSouth Africa sibuza ukuthi kathi balelana ukumnika iwitness protection bathi njalo abamnikile imali odagade bafunda azibuyele ngafika eBadbridge kuzaba le police ezamthatha imoto amapolice imuse eJoburg afika dinga indawo ukuthi azidingele indawo yokulala asebuye police camp sebobiza abantu abangu 29 futhi abehlike ku-identify nguPrince labantu bongu 29 uPrince Swele kaba wehlilekile lani witness yachaya lo Elvis yalimala kaba identify so unkozaza Elvis bathi lawo buya uzosincedisa lapha kodwa ke into esihlupha amapolice eSouth Africa ukuthi kulabantu who are willing eSouth Africa oyedwa ngikhona is the really key witness why me la laba nabantu abachaya kodwa amapolice eSouth Africa ngoba this person is South African into leyamthinta uthi kena uyafisa uzokhuluma ukuthi cela linike laba bantu inamba yami amapolice la kodwa ngicela ukuthi lingangichaza ukuthi ngobani kodwa amapolice ayali kum-interview so lapha abakufunayo bathi umama lo akabuya zo-identify abantu umama lo wethi kwakusebusuku uyisona isikhathi saza la bafika abantu abamxotsha ngangena endlini bamkatha umama lo yebekhangele phansi indoda ke bechaya igazi ligeleza lizofika kuye lapha lele khona umama bathatha ke lo mama wakhipha ke leyo 50 rand ela wabanika bathi bafuna 300 i300 le wayengelayo bathi sihamba la ke mama wena sala lapha endlini wambamba futhi ngesijambo kwamkatha stereke wamchidlele kwabo umama lokelele khonapho uhlala ke endlini ngovalo umama wezwa nje amakhwelo nomsindo lokuzukala phandle kade indoda ke bayibulala
bayichisa bayigongoda bayichisa yafa kabuhlungu kakhulu isibuhlungu kakhulu Elvis wacha waphela isibuhlungu ngoba sabekayo umuntu wenkosi kungela lo muntu ngintshoda haya asekeleni bafowethu fake petrol bajaya amatshe bafaka isigodo benze yonke into kodwa mama lo bathi kabuya so identify then ube lo muntu wayekhona ku scene wayebukela lelo la lo muntu is willing to testify. SA police, they're not willing to take evidence from those people. But bafuna emfazini uzibuza ukuthi why and why. So mama lo ukhona bekhaya bakwethu siyacela amahlabezulu lonke libukele ngalesi sikhathi akhelwe idumba umama lo ahlale labantwana bakhe bongu4 ekhaya entaba zethu noma edorobheni kuyadula. Umama lo uthi is willing ukuthi ahlale ekhaya kwakufunayo abantwana badinga lesikolo khona abantwana nabafundi bancane abasela muntu breadwinner aba yabulawa bakwethu. Mina ngiyacela kini, I'm pleading with all of you, asimncediseni mama lo akhe idumba azihlalele aqhaza ufocus ngoba at the moment wambona into emhluphayo ukuthi laba abahlala khona is one room, lo mama zala lo mnakho indoda lo mntwana indoda so baningi basikwasha abantwana abangu5 umntaka mama omncane la lokuze ubala abantu all over 10-11 people in one room. Bakwethu siyacela abantu kaNkulunkulu sakheleni mama lo kule dumbanyana nje ukuthi ayihlala labantwana asafuna ubuyele eGoli uthi hayi angeke abuyele futhi so uthi uzahlala kwabakhala abantwana abakhulise eyedwa. Bear in mind umama lo kala bazali abamzala yena, she's got nobody, she's got no mother, she's got no father. Ulo baba odwa ngubaba kodwa ngubaba lo wasala emkhangele emncane when the parents died and baba lo lahlala nzima ekhale. So bakwethu siyacela alangasiza ngasiphathi loba amasamende loba izitina loba yini umuntu wenkosi limsize sedubekile wathi mama lo kakwalo lotho yenza nokusasa. So singamncedisa azincedise ukuthi yena is prepared ukuthi ancedise uzayazama isiphaza uzama ukuthengisa njengabanye bonke abathengisayo eZimbabwe ukuthi athengele abantwana impuphu balale bedlile. Siyabonga kakhulu ngithemba kuzaba lobubelo abantu bamzwile kamba kunjele singabantu isizwe sakithi. Yazi ngilo siswami who I worked with ongithanda kakhulu engaseza la Tilda Moyo yazi yangikhangela so azangizwele she came in here wazoncedisa pha ngemfaka ngikhona and uthi yena abantu ngale eHarare le they help their own people babakhela izinto babenze yonke into. Thina abantu akithi hawu good at talking and being negative kodwa thina siyisizwe vele sizela umuntu ongasinceda sibalutshwana kangaka ukuthi siza nesixhasa nesinceda ningasifuni okwethi ku criticize uba being negative uthethisa vele kuyaliwa. Utilda at the moment this weekend wena le uye follows labo mama over 200 bababhadalela izihlobo zabamba followers for Mother's Day abakithi man you complain. We are good at ranting with no solutions. We are good at complaining with no solutions. Kuyakhulunywa nje babona into ezizazenza autopilot izilunge zodwa zizasitshintshela hayi bakwethu. Let's change as a society. Let's change as a people. Let's be united as abantu bonaba abakela abantu ozabenzela senzela neni sizwe sakithi sincede isizwe sakithi. We can do it. Akhona ukuthi ngizambuluza wethu ethi mina hayi ngilezindlu ngilezitendi kodwa omunye umuntu lele ngendlalo wakini. Mina whatever I have, even if I have $10 ngabona umuntu ekhaya ngicela ngela senti ngoba umuntu wakithi lokhana uba kuhle ukubona umuntu wakithi la ephila singenzana so kambe siyasukuma amaJuda amaJews do you know why anje swabambeni amaJews awula Juda onganjengisa wana ethi liyahawu lothu ayiJew bajikana bafuqana basebenza njengathi sesingela umuntu ongasincedisa time umuntu ngathi lathi siyaba united sinceda nesincede isizwe sakithi ngoba lokho kumele lokuthethisa ukuthi ubani bani akuzokwenzakala. People are taking over this area bancedana bathethe over yonke into. I think we have to go and appeal Sister Tilda Moyo to come say my sister ncedisa lapha silami silungise despite abantu akhona bazadonate even emfeni ka Elvis Tilda Moyo asincedisa people from Mashonaland donated ukudla athenga umhlubulo lenkomo from Mashonaland. We really appreciate that. Thank you so much. Yekela ke siphambili ngalo ke lihlelo sakubona. Yes, ngale sibo njani wesani ngalesi sikhathi siyakubikelela ngithemba ke ukhangela walali ungolesihlanu njani nje. Wena ke usani ukuthi sabona ke mfana kaSibanda mina ngumama oleminyaka e42. Ngifike kwele Britain ngomnyaka 2002 ngahlala lapha ke ngisana isiwe Ncube
ngahlala lapha-ke ngile ndoda ngazisuke la khona-ke eGoli. Le ndoda yafika lapha-ke UK yaqala ukungifebela sikhonjwa ngamakhiwa. Indoda yakhona ingabhizi kakhulu. Vele ngela lanhloni ukuthi uyangithitha kodwa umuntu sasithathile. Uthe ukufebeni kwakhe lo ndoda-ke ibizo lakhe liqalisa ngo-B. Ibizo liqalisa ngo-B, ngu-B. Umfana-ke okondlovu. B Ndlovu lo owayesigilamkhuba lapha wenza-ke into engaqondakaliyo. Kuthe sokunjalo-ke kwenzakala ukuthi-ke umlungu lo wayemthethe asenhlanyisa ngoba waqinisa endlini wathutha wahlala kwelinye iflat waya le ndaweni-ke yabo-Nottingham. Wasuke eNottingham wasuka waya eLeeds wahlala-ke lekhiwa lele angazi ukuthi kwenzakalani. Wagcina-ke sebotshiwe kuthiwa wayemtshaya. Manje into enhluphayo ethisa umuntu lo waseve i-prison sentence. Khathesi ubhizi ngathi ngoba kukhanya lamacala ayewenza nomfazi wakhe wabanjwe nama-drugs bafuna ukumbuyisela-ke eZimbabwe. So sekhala ukuthi mina ngibuye labantwana sibhale incwadi ze-support. So angikwazi ukuthi umuntu onjalo wenziwa njani. Ngibuhlungu kakhulu-ke mina intombi yakoNcube engangibekezele kangaka up to now ngindanga ngoba ngezwe ubuhlungu zizwe ubuhlungu ngulo-ke umuntu-ke. So ngenze njani angeke ngimncedise ngoba nto ngifonele ekhaya bathi nginikele njalo. So abantwana babakhala athi mami please help ubaba. Labantwana-ke abana abayi-4. So yimi lo Chisa ngicela ungitshele-ke enye ingoma. Wachiya-ke amadoda-ke nxa sebengane baphisiwe sethiwa umuntu wamgcinayo ungaphiswa baba akuzama uqiniseko lowo la endlini. Ungaveli wenza into zakho zokuthi usufohla nxa sulama-problems ubuyela bheki. Kutsho ukuthi baba wasuke ngane uphisiwe nje wasiyadlala khohlwa kwaba yikho lokhu usikhohlwa umuzi wakho. Don't hold it up.
hold it up, don't hold it. Yabo ngisanelisiwe ko mina ngawutshela khona ukuthi hayi man amakhruku la akafuna uncediswa times awukho right lo. Wayengakuboneni lese ukuthi ngakabotshwanga ngaba ngiyakukhumbula labantwana yini. Umuntu ongekho empilweni yakho sometimes hayi forget move on man. Yahlupha kakhulu. Ngoba these zimkhaleze ehluphe ukuthi umela bengapha hayi. Yahlupha uhlungu awuzabona bonzima. Masivale ke ngo senior Neva. Chisa ngathela ke ngomnyaka ka 2018. Yaka 2018 ngoJanuary ngifika lapha ke eSouth Africa. Mina chisa ke ngimude kodwa ke ngilomzimba omncane ngicakile kakhulu. Abaningi babe sithi ngumadolo ngisagula. Ngathola ke intombi liyitholakele yakodube enhle kwamagama. Inkinga ile ukuthi ke sengigilela ke imikhuba engaqondakaliyo sehamba labo mama abaningi abafundisana leyo style zobana during sex mina kwenzeni. Mama lo bekusilula kimi ngobude bami ukuthi ke mase singene ucansini ngibe ku side uma ngibele phezulu. Manje ke chisa lo mama lokhe wathi ke kenze ezinye izitayela lezi zokugada phezulu. Yabona mfowethu nyayizwa ngayize indawo indoda icomplaina ngento lezi. Osisi bamoshakele lapha eGoli chisa. Bafuna ukutshela manga. Uthobekile setshintshile. Uthi yena ungitshele fair wathi she doesn't come engaphansi. So she has to come on top of me. Uyasinda lo mama ngoba ngusidudla. Ngakutshela ukuthi umuntu onganana sozivume mfowethu. Ngangamtshela ukuthi umela islima. Umama lo ule ibuno enkulu njalo mkhulu. So nxa ngivele ngihlezi khona bana ngisuka ngani ngiyaphelelwa ngomoya mfowethu. Sorry ukutshela izindaba zethu sometimes kumele abantu bazi ukuthi omama laba bakhuzeka. Ngicela sisibonke abahlala eSouth Africa leke ukuthathela izinto phezulu. Leke ukuthatha into elingazaziyo ngoba libona ngani selingcono. Wayingena amakhanda kangaka bosisi. Bahlupha lo muntu lo thisha ngiyamshiya. Sengihle ngazitshela ukuthi kulonyaka ngihlukana naye. Lento angeke ngimele ngoba ke akasafuni next ukuthi nje ngisithi ngiyathi phezulu kwakhe eceleni uhlanga mfuceleni ukuthi asegibela phezulu kwakhe ikundelela ukuthi uphize into uzama umfaka imithi yakhe ngamaplan mkhulu kakhulu and moba kwazi ukuthi ke mina umuntu ozacileyo. Ngiyabonga mfowethu ngusenior lapha uNculu. Ngize ngikhumbule umama abantu ababili ngashiyana la ekhaya. Hayi lo muntu no mfowethu ungixolele kodwa ngisicela usikhuzele. Sizaswela amadoda bosisi. Into zenu uthanda ukuthi liyenze izitayile lengazaziyo ezabelungu lifuna lokugibela amadoda. Indoda ngigibela. Hey, awusithi sure. Bazosifaka abantu sithi. Usenior. Senior. Senior ufuna uthandazela. Ngena kuthela usibu wakho umthandayo lo. Yabonga Klein, Machelela, thank you very much. Thank you CNC, thank you everybody. Come on as a Jesus man. God bless you. Give it a bless on them now. Bye. Give it up as well. Ungamegere. Give it up.